Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi yasulana kullul muna yasulana kullul muna yasulana kullul muna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi yasulana kullul muna yasulana kullul muna yasulana kullul muna waj'alna Allahumma min awliyaikal faizina ya Allah waj'alna Allahumma min ulamaikal amilina ya Allah waj'alna Allahumma min syuhadaikal kamilina ya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi yasulana kullul muna yasulana kullul muna yasulana kullul muna waj'alna Allahumma min awliyaikal faizina ya Allah waj'alna Allahumma min ulamaikal amilina ya Allah waj'alna Allahumma min syuhadaikal kamilina ya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi yasulana kullul muna yasulana kullul muna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi yasulana kullul muna yasulana kullul muna waj'alna Allahumma min awliyaikal faizin waj'alna Allahumma min ulamaikal amilin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi yasulana kullul muna yasulana kullul muna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi yasulana kullul muna yasulana kullul muna waj'alna Allah
الكاملين اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى وجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين يا الله وجعلنا اللهم من علمائك العاملين وجعلنا اللهم من شهدائك الكاملين اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل